emhlabeni kaJesu Ustop lona ayikho into efeba njengelesbian yeah vele majita ngcono Amalesbian ifebe ngitshela mina amalesbian anenhliziyo encane ngikutshele okay come to think of it mina ngeke ngayishaya threesome threesome guys definitely the one ongakaze ayizama esizama engakhala serious aphuma igevezi lapho ngithatha ifoni ngithi uzongilandela ngicheke buba akesi yabona nakhona guys if ever like ubona ukuthi bakhetha kakhulu mina mangiwani vele ngiyahlala ngiyabona ukuthi yazi no one deserve me amakhalada amarena bekamnandi bafethi ngitshela akekho ugeli angeke zobe busy ne-mail best yakhe akekho ngayaphi siyabonga simphile angeke meetup ama meetup cabanga ukuthi uyifunda meetup ne-mail best. Before we get into today's episode, guys, please support our channel by buying our merch, 200 per t-shirt. If you buy 2, you're gonna get them for 350. Thank you. Enjoy your show. sanibonani bafethu babheka kena abafana betechnology abafana besimanje manje angihambi ngiyi-1 bafethu ngihamba nesquad bengisiphethe last week nabanye abasha abasijoyine namhlanje sokuqala ngapha ngiphethe Madimples. Yeah, sanibona bafethu la ududu la gabi esho bafethu shafula Yellow scar intwana sehlathini kanko bafethu don't forget to like if umusha to the channel cela subscribe and don't forget to press that notification button so that it must be anezimo eshisayo bafethu ube notified. Thank you. So our first topic of the day or ngithi topic yethu namhlanje it's about our first heartbreak and umuntu nomuntu uzoshare experience yakhe ukuthi ufile kanjani mhla waqala bam great angazi noma ngiqale noma ngizoqala ke bafethu I mean vele bafethu I was young ngiyenza grade 10 ngingathi ngiyenza I was 16 yabo so I met this girl ohlala home bafethu yabo so ugel hlale home orphanage khali intandana so mangihlangana nalo girl ngimhlangane naye through someone I know yabo ngihlanganisela obvious store kwaba mnandi bafethu ngibona kahle ukuthi ngizoshada ngiyabona abacala ukuthandana ubona kahle ukuthi lo ngishada naye lo wakho so ngibona kahle ukuthi mina ngisemshadweni even if already belingaqavi much about me I had the time abafethu so time lambe ngilitshela yabona ukuthi mina khona lo nanoma ngalibeki straight kodwa bengimbika nyana yabo ukuthi mina ngihlangana nomuntu so sithandanile no girl bekahlala boma flip sprayed sithandanile no girl sapusha into ehambayo bafethu yazi inkinga iqala ukuthi ngifuna ukuzenza umzali wakhe yabo obvious mina ngisageleza mina bengiphatha inyuku bafethu itime lambeli ingane malokhera yabo extra nani so mali ingane bengikhera 20 rand so ngevideo belingaya 100 rand lingaya nalawo uma 3 rand 5 rand uthenga amagwinya extra yabo so kule 100 rand yami yokukhera bengishare 50 rand igayena enye 50 rand we yami yokukhera esikoleni angithi ngifuna ukuzenza umzali ngikhohle ukuthi yabo lide we ngimthanda ngakhona bengimncane blind yabo so yahamba yakhulta khona kwazi uJune wayovakashela abakubo nje elisuthu ovakashela abakubo ayingabi nenkinga ngabi nenqa avayo again abuye mangabuya there was this one time ngiye ehome ngimvakashela because ehome bengena ngalogelo ngihlanganisele ngayo so mange home ngifike yazi ugelo ubhalile karabo ngapha ubhalensa so mina ngibona ukuthi ugelo yangishaya amantombazane lapho gona ntwana angibona ukuthi ugelo yangishaya cause ngimbuze mina ngithi ngiyalibona igama lami Ntsako ngapha karabo so ngimbuze mina ubani ukarabo athi kube kunama twins angazi bekukarabo nobani athi ilele twin ngithi mina why athi hayi because ngizwana nale twin kakhulu ayina ngiphumela kanti it happens ukuthi ukarabo umjida wakhe yo ayina lesbian bafethu umjida yo ntwana
December. So actually when you were dating a bike Low key, because mina ngihlala naye athi yena uyilesweni ngiyakhumbula bafethu if nibukele last episode la sizintroduce khona ngikhulume ngokuthi mina I prefer to date I'm bisexual because ama femme anezinto eziningi. How on a later stage okay avaye seku December kuvala izikolo za December umuntu ahamba yovakasha shuthi lo mjito wakhe beyentabeni and all those stuff yabo abuye umjito wakhe. Mina bengidlala istokfela sama savings guys, so I had for my 2 something if not 2.7 2.9 asakhumbuli benginemalini, so bengipromise ugirl ukuthi makabuye emakhaya ngizobhayela iselwe la upayela cellphone enganayo nawe nje. Yeah. So vele kwenzakaleni ngidla imali yami ngishiye le 1.3 ukuthi whatever soyithenga must not exceed i1.3. Abuye ugele emakhaya obvious makaselisuthu guys airtime e5 mawufona umuntu oselisuthu ayifana ne2 cent yabo mele ube ne-airtime, so maybe sakhuluma ka1 nenkathi avayile nakhona 2 seconds ya dropa ngaphuma la wabuye ugele makabuya ave ngiyabona ugele shintshile ngoba mababona abantu abasha guys ushintshile yabo akugela ungishintshele, but obviously yabo mawuthanda into yakho uyayithanda akekho umuntu ozokutshela next nayo ushintshile ugeli. Hayi then zithi February mazithi February kahle zithi 19 zika January zisanniversary So yes. Angazi kahle ugela shaya ibhomo ngi-anniversary ishaya ibhomo abuye late ebusuku athi mina kube ngenze effort ukumthola since ngimazi ukuthi uhlala kuphi. Wait ubuye late from Lesotho. Ubuye Lesotho sengiyasho ukuthi bese kabuyile anniversary bengiyi-19 angithi sika January. So i-anniversary mayinge-19 zika January obviously mina ngizama ukuthola ugela ngimthole efonini yabo ugela uzobuya ebusuku athi ngimi ube ngizamile ukwenza ukuthi ngithole since I know ukuthi uhlala va the situation guys very bad, but I think mina kuba khona empilweni yakhe I made like izinto easy for yena ukuthi akwazi ukuphila ukuthi akwazi ukuzibona njengamunye umntana ogelezana ayisamba isikhathi sihlangane February ngiyomthengela ifone still asikho like kuma good terms because uyangi-actela yabona ngifike ngibhaye I think belisa Samsung 3 or 03 mara besiceda ukuphuma Samsung A03 core ngimbhayele cash guys ngithi Samsung plus bese ngine ID obvious angidinga umzali fika ngimbhayele ifone hayi ngela bonga avayi yabo makavayi futhi lelo la ngaphifa avayi shithini ugel angazi wenzeni ngijita or ngiyazicabangela ugel beka ngasafuni la bakaza kithi ngishayisa Red flag. bara bengisasemncane to understand ukuthi ikhona indaba yabo hayi ngiyeke shithi mina ngizikhulumele out of nje ama jokes ukuthi yazi kungenzeka ngithi sithi sigcine kudala kanti wena ugcine manje ngela kwadi ngithuka nakla uthi uqhaza ukuthini after phone guys ila ngibone ama true colors omuntu ingabe iphelile 2 weeks ugela ngakhuluma nami wagcina ukukhuluma nami ngicela ukumbhayela ifone lapho right on the spot phela 2 weeks and manje mina ngilo muntu lokuthi mangangiphenduli is fine nami ngeke ngiphendule even if ngikuncane kangakanani angeke ngiphendule kanti yena celebrate usiphathisa ifoni yakho kanti yena yo sebachata kahle I'm sure uthi Yena nokaraba have phone Basayithole Ntwana. lapho boyifuna. so yazi abantwana basehome bathanda ukubetrayana I think angazi ngithi abayijwayelanga into enhle or ngithini yabo so mawufuna istory just go to umuntu oyi1 wasehome uzokutshela istory leso sifunayo yabo girl maybe abuye after 2 weeks ngathi ukuthi bekadliwa idigital or whatever manje kubhayo guys sengisusiwe kubhayo sekunokarabo mara yonhliziyo ifake eminyama yabo ukuthi like bera ngishaya ukuthi so ngicomplain angibuyisele kubhayo so uyazi ngusima ufuna ukubona ukuthi umuntu still cares ngimsendele message ngithi it's over ngisakufuna because ngiyabona ukuthi What it's over.
And mina ngishela ukuthi ufuna ukubona ukuthi kuyabona ntwana mawulapha umuntu wakho asakuncane izokutshela ukuthi uyahlanya or ungayenzi kanjani nana ngiyabona ukuthi ushow ukuthi I still care. Ngimsendele le message ngimsendele. Avela athi okay. Ngiwathi okay. Ngiyakhumbula bekuzoba yilokho umuntu kuyaqhuba kodwa etheni inhliziyo yakho ke lapho yabo sekuzoba yakhumbula bazoshaya 21 days lockdown ye COVID. Sunday yakhona ngiba online bona ugebengu active yangidakadayela yabo like into ajwayele kuyenza since abuyile I don't understand. Ngimsendele le message ngimsendela yona athi okay ngiphume ku Monday ngesikoleni ukabona ezinye izinto mangakazinaki uba right ngazo enhlizweni ngiright mina with everything mangifike esikoleni shit yabo lento ubhizi uspy umuntu wakho mangena ka account yakhe ngithola ukuthi ungiremovile kubay ngithengela amazimba angaka lawo bo Spider-Man abaveza not Spider-Man lawo abaveza ama wrestling lawo mangaka mntwana ngahlanzanga kanje ngithola ukuthi ubhayi ayisengiyaqala ngiyarealize ukuthi ngipedile ngokuthi ngithanda samfuni ugele uphumile kimi guys Kusaseyiphi mntwana ngikhala kanje the whole day and angikhohlwe ngibhala practice test ye life science ye history isay member ka Spice amayise ukuthi awomakha ngabhala ngikhala and ngazenza yabolelela ngibeke into efocus mina ngiyaphapha eclassini lapho ke baseclassini hawu ntsako yini ngithi right ngiphethe amase yabo abakaze bazi ukuthi nginama period malela ngabathe ngathi ngiphethe ama period uzothini ayibo baba lasela manje yo balisa wherever you are you so guys mina I decided because bese ngiyinto ehlezi ikhale esikoleni then nga decide ukuthi mina isikole ngisiyeke because mina angihlali ngikhali esikoleni balibele babuza ngibe i-sense of attention kahle kahle kwenzakalani nani yabo decide ukuthi isikole ngasiyeka ngidile ngesikole like impilo yami yamanje thank uRams wathini 21 days lockdown bengakasiyeka ngide ngisacabanga ukuthi mina isikole sengifuna ukusiyeka avala ikhaya khona. So you were hurt like that very yo to decide even to leave a school very just because of a cheeky because I remember before lockdown ngiyile kuyo ugel wathi kimi because bengilibele ngimtshela ukuthi mina I want date I'm bisexual if you bisexual it's all waqala wathi ugel kimi mina sengibisexual ngoba umuntu uma umthanda uyamthanda ngavele ngathi ayi mina ngithanda nje wathi kimi pregnant ngathi mina mamela uthando ngathi mina umntana somkhulisa bomthando bosifela like upalisa guys I think ngithandanile empilweni but upalisa like was my first love. I think ngiyilo umuntu enguye namhlanje because of yena izenzo zakhe guys that's why izikhalela abanye abantwana wangenzela phansi umbhede khona yabona bafethu hayi so ugelo wahamba kwaba lockdown shithi mawuba lockdown ugelo ahamba evakashela ubabakhe yabo makahamba evakashela ubabakhe ayisengiqala ukuvuka ukuhlanga manje ngiyamtshela ngithini hayi manje ngifuna ifoni yami jayela kahle athi angeke uyithole ngithi balisa ifufuna ukubona ukuthi ngiyahlanya qala ngami athi angeke uzithole yabona makuvula ikole libele siya esikoleni basibisele emuva guys ufuna nje ukuthi ngavuka ekseni ngaya khona eduze kwehome yakubo khona esinye isihlahla ngayihlala lapha isihlahleni ngoyenzana ama black ngimele yena abuye esikolweni cabanga ngicole neuniform yesikolo cause eBrown bebathanda ukuthi masiye esikoleni basheshe basikhiphe nani ngathi mangiphuma ngagibela itaxi yale Klipspruit mahlala uthe makavela waziphosa phela ngathi yabo mangayikhiphe yami ngizokhomba wangena ugel vele wadelete wathi utayithatha shuthi bekathi uyisadelete bekayinayo esikoleni bekangishasha wadelete whatever waza ngase kwenye imbobo kanje fika ngigayi phone yami ngayithola kanjani ngavala but guys I was hurt cause like maybe when ungivakashele so ngizoshaya breakdown ngizithole sengikhala ngihleli nawe ngivakashele yabo
bengishawa ama-breakdown and like yithi bebangazi ukuthi benzeni the way situation beyibad nakhona yabo. Situation was very bad guys, but I had this one friend yabo ubaba ushithi wambiza uhlala kasi kelo khona wambiza wathi phela akasazi ukuthi yenzeni ngami ayengikhohle guys into yangenza ngikukhala skipping cabanga ugelo yamakangilanda ngaphuma vele esihlamenze sodla skipping safike sadla skipping ilanga lami lokugcina ukukhala lelo ukuthi hayi ukuthi inhliziyo ibebhlungu lokugcina ukukhipha inyembe khona bengizohlala uyanza umuntu obona ighost bengihlala so embedeni guys and cry the whole day bengingadli mangakhomba ama picture wami inkongo ngangilakha yo nginjani bafethi ngingani ngoyisa intombazane guys yeah. So the situation was very bad, very. Sorry, Shem. That was a real. Yeah, it happens. Shit happens. But you know karma. Hey, karma doesn't. But sizobuya kule ama karma yabo. Embali awushela. Yo, vele uzakini. Ay, mina yeah, story sami tsinpe. Ay mara lo angihate abafethu. Ebengimthanda lo. Hayi phela. Ana amathishu. Leza namhlanje ngathi siphethe ana amathishu. Apa amathishu nga. Osisi wona uzukhala. Ay bebe. Ay shukuthi. Calm down. Shukuthi vele khona omunye ugela ngithola. Sahlangana esontweni. Ngithola. Elomntana lo Ay lo mntana lo shukuthi vele angithola ngimshele angiqome semday ngithola. Avele ish. Nejole sontweni. Xoxa nje ya realize. Nejole sontweni. Obviously vele ngithola kube into on sijona ngithola. Mntana lo sijole. Yabona ne ethi ngiyavuma ukuthi vele thina ama lesbian ngithola sinenhliziyo siyakwazi ukubekezela thina yabo. Ay mara le ay tsako ay yakhiwe siya maybe ngcono Iduduza ngontsakho bathi. shukuthi vele sijole ngithola. Lo mntana lo angazi aboni out esigela kwenzakalani vele beka like bekangihlula ngegrade 1 yeah bekashaji 10 shaji 9 Toza manje misi. Relax ake ngagowa That's why sekamthola. That's why I said that you. vele shukuthi Uyawayeka lebhola. Hello. Angasayi kasi. Hayi amantombazane. Hayi bampithi. shukuthi vele lo mntana lona atholi out yabo. Ngilanga after school shukuthi ngathi besiphume lesigele indaba yamanzi. Ngivane enye intwana yami sesigele. Sibaye sekuyi. Nomntana lo ntsako lewe yangenza ngakhona slim ucanga ukuthi angiboni ntwana. Yo. Sivaye sekaslaka. Ngiyakhala phela mbathi. Hayi angikhali bafethi. Insizwa. Hayi vele sibaye sekubo athini athi yena usaklina yabo. Lapha ama-tiles imfethu amhlophe ntsakho akliniwe. Hayi mina ngithini dzafele ngizokushayela around mangibuye kwekhapha lo mntana lo. Okay sifike la. Obviously thina sesilandela umngani ugele lo mjida lo ngivaya naye. Shukuthi naye uyeva kule castle yabo. Siyabhaya samlandela. Afele siyafika masifika sithola amagriza wakhe athi akekho lo mntana lo. Hayi mina ngiyambuza ukuthi uyeva amagriza. Athini athi ngimthume emakuleni amagriza nawo ngiyangishaya ka. Hayi vele ka ngiyaphuma kama ngithe khoneni tsakho. Into Find out Take umama. Mama check. Mamba. Yabona ntwana ne. Mamba. so usibuzela Yabona ngifika dantsana ne. Angisihlangisanga ne. Mara yabona ma Yebo into sibuza ukuthi yini lo yawo. Baby ngimcheckile ngibona. hayi bete yangikhulwanga.
yazi nokuthi ka ngithwele efonini ngithola ngithi hayi suka ngithola ayingivasi ekhoneni neyintwana yami ngithola yo ithini uthi uyamiyeka ka ithini mina ngizothini lapho ngiyakhala ntsakho ngizothini ka ukuthi vele lo mntana lo mangithi lo mchida makambizi uthini uthi zwakala yakubiza ubani uScar uthini uthi kulo mchida lo cabanga uthi baby ngicome kancane Nathi shungakhala. ayishafethu athi baby bangwapha manje baba imbogodo ayishafethu timrini athi baby Umgumani. obvious yangithola shukuthi vele ngithola athi makaqeda ukuthi baby yo yabona la avele yathi phihlile Yasayitheka. Dona lefa cabanga hlanya lengivayana ithi hayi Scar siyojinga ngala yabona ne siyangena kubo yona iphuma negoni ngithola nithi uzoyenzani ngegonye ngomshalo umjida lo siyabuyela futhi viyeno babili basamile ntsakho cabanga yabuza mina ngithi Amara bamaza ama-viewers abamaza. Wazwa yini? Anyabuzwa Nathi sibakhiphile abo bhayisi. I mean, I don't care. Wangihetha wena. Wangilalisa ICU ngachase. Uphatha wangilalisa ICU ekamera lakini. ayitholi phone iblow phone. Yo beka ngibambe ngenhliziyo guys. Bangibambe inkunzi ngayithatha. oh sisi dwana Wena usakhuluma usamantu kenzeni? vele ngafika ngambuza wenzani nalomjida athi hayi mngani wami ngithola ngiyawazi amaZulu mfana yacaba le ithini umjida mangala Athini umjidi. ithini ithi kimi wenzani nalentombazana ngithi mina buza yena Yes. uyacaba uthini usondela kuga uthi asiyenzi next yo ngiyabaseleka ka nengivayana lo kuyahlanya ka ngithola hayi leyaseyahlanya sifuna ukungenza sefuka ungishaya yacaba ngathini ka let's phone ngide aza kithi lo mntana lo relax aza yisho ukuthi makaza kithi vele uthi uzoxolisa ntsakona mina vele ngiyashesha ukuxola mangikuthanda bese ngimxolele ngimxolele ntwana ne mara yabona le angenzeni yona no hayi sorry for ukukhuluma language amasimba amasimba straight ngoba like ungenza isilima uyenza ihistory yangithola phezulu yenye history yabona ne and angincanywa la ile ngoba like mangihamba naye estrateni bangathi mina ngisilima ngithola yabo mangijiki khona bathi yo lisinali lesi bayazidela nje yangithola into ezinjalo yabo ayabona le yangenze yona bafethu Lapho ufaka ilimi lakho lapha. Hayi mina guys ongidlelayo nami khona engibadlelayo. ayinandaba le ayizobona phambili Thandi take us through ntwana. hayi mina ngicela ngisafuna ukuyafela Awusitshele ntwana. siphiwa maqedwe Ela. hayi yabo Awusitshele. Bafethu ne. There was a day grade 8. Ngifike Silver Oaks. Mina mangifika ngisapha yabo. Ngitholele ikaladi yabo. Hayi vele Silver Oaks vele amakhaladi azayishaya ingabo yabo. Alinga approach ikaladi. Ayingikhulumele slow. Hayi mali approach kanjalo anyibe ngiyalitshela ukuthi vele singayipush lento wena lento efuna. Adlula Ntwana mawuyi. wangasitshela ukuthi litheni ngesingisi ngoba ngikhuluma. yena kuthele English. Yabo yabo tsapho yabo. Sorry baba. Sorry baba. Yabo. Ayahamba malanga. Mahamba malanga kade khona belishaya G9. Yabo. Ahamba malanga. Mele lento leyo ukuthi bas introduce asim labo. Wathi na ama credit amasha. Ay
So mina lapho bengingavelanga yabo vele ngiclass lesizulu ay ngaveli ngihleli nama grade 9 ngihleli nama grade 9 iphele assembly ay mayiphele assembly bathi break afele kube break ngikhulume nalo mntwana athi ngimthengele cheap bread yabo afele ungwana ngambhayela cheap bread usuthi awusuthi imali yami yazofuthi masuthi kanjani ungwana akangitshela ukuthi hey ngijolane yeVarados yabo nasengiphapha maseba yanginanda bangani bakhe hey esivaris ngiyababuza yile nto niyenza phela ngingakazi ukuthi yini lezinto lezi yabo ngakawazi amanombolo la ngithi hey West yabo umana ubuthini lo ngona no man relax man legs ngithi relax hayi man move ya yes yabo angijivisa vele lejita la khona leboyijita khona vele makhala ngasho ukuthi madala yabo ugile nje yabona athe mavela mbamba ngelamza phambi kwabo mbamba ngelamza yes mfana ngathi ngamkhafulele ebusweni lapho ngibhekile ambona ukuthi lo ngwana vele wenza kanje angiba ngeclassini abafike eclassini hlangana namaqalama ay vele macaba ngitshele ngesakhe athi wena sakho siva wabheka phansi weza lo mntana lo ekhalayo okokota eminyaka athi no ayibona sintandile inhliziyo yami ingasebhlungu yazi ngafika ngathi ngangadli for 5 days ngangazi esikoleni inhliziyo yami labe kwikhadi lasemigalo leliya Kinga nawo makhalada. Makhalada amarena bekamnandi bafethi ngitshela nima ngamasala mina ngidlile na sholi yazana lapha esikoleni hla sholi yangibona lo come back nani nengeza lapha yaba ngizozama la nyamtshela lapha Andres no you were nice man mina ngaze ngaba heartbreak The name correct non-challenge or whatever. Yeah. Lo thanda kuzenza non-challenge. Mami yahethe. Mina ngiyamaza ngithi umngane wami ukhala kimi. I think it was like 2022 if I'm not mistaken. Yeah. 2022 bengishana moyo girl nje. Yabona. I was DK yabo. So lesiplanile namajita yabo ukuthi like yazi sovaya siyophuza yabo. Siyaphuma ekasi siyavaya se-DK sophuza la ezone 6. Ayifele savaya ke bokuyibu noTsako noVuya. Masiyara vele ugelo wami yona le excellent. Masiyara obviously bekaploma ra hostel yabo. So safike parking vele sachila saplaki pipe saphuza sabamnani. Maya sitshela lezo bomaqala ngithini ayibafethi ngifuna ukubona lesi sami yabo. Ayizithi lezi ayifere tana asivayisa ukukhamba. Ayifere sivaya. Sifike la kubo imizini ithola ma-late obvious. Ayafuna afere okay ngiyamuza ukuthi uva ugela. Athi akekho usaphumile. Ungena straight echartini. Yeah. Very well. Okay. Athi usaphumile. Itsayi okay ngizomlinda. Angihlale vele bekulate I think boma 5 so amajita thatha yona ayavaya ekasi ngithi mina ivayani mina ngizoblow like ngizolala yabo angitshela uma olady wakhe ngithi ma olady ngizolala fandaga thatha no stress bavaya amajita ngiblow ngirelax ngilindele ugel ufike I think ngo8 yabo ngimbuza ukuthi uphuma va athi bebayi somewhere bomaqala bakhe yabo. Wait, 8 late. Yeah. Diploma parking until late. Like the segobokela. Oh, okay. Mina bengobokela. Laba bavaye ngo5. Oh, okay. Right, yeah. Okay.
and then ngabloma obvious ngarelaxa ayifele ugele ke makafika imbuzi yabo angitshela ukuthi hayi kuyendaweni zakhe ngithi ayifeli ngayeka vele ngashaya phansi ngendawo kube lelanga vie survive nog sidiklof uvoy asokushaya strong sifika la angifika ugele ebusuku I think go 6 yabo angithi maqala sifayela ngomkhaphi masifika la ayifeli hlangana naye unobomacala bakhe athi asivayise endlini sayendlini vele ngiringe naye ngithi ayazini ungibhokha ifoni yakho ngifuna ukulog athi ayifele ngizobhokha ngayincova vele ifoni ngoba nami ngokuphapha kwami ke azange ngisalog yabo yasearcha ra ngangena ku WhatsApp ngiyabheka la yo ayabona umuntu busy nomchita yabona baringa ngokuthi misiwe sihlangana nini afika ugela ngene makangena ngiyambuza ukuthi no yini le yabo ethatha ebheka ngathi amacala wami nani angithatha ifoni ngilahlele ngayo ngiphume eminyango yenza ngishaya umnyango obvious ngitsakathile ntwana akavaya mfana shaya ibhoko ngafika ngahlala pavement engakhali engakhala serious aphuma igebezi macala thanda ngoba ngizoloya thanda ngijwayela lapho ngithatha ifoni ngithi uzongilandela ngicheck ebuba ayakesi ayifele ngishaya ibhoko ngithi maybe uzongitexta mangifika endlini ebusuku vele ngiyaloga ngena ku Facebook angitextanga ngena ku WhatsApp angitextanga ayibo ayifile akarelaxa nami angamtext ngoba vele yazi easy ayiphethi so bete ibonile lana athi okay like wena bofuna le phone nami ngitholile lento obuyifuna yo ano ngitshela ziphi ayifeli akayishiya la sayilungisa Chris aringa lengisabasha bathayo maqala nani bavele nje ayibhinga imncane sesiwenza 3 years sijona sijona okay basosha 3 years ugeli I should ngitshela maqala wasekasi uthini ngibona ugeli wakho la eclinic yo prevent for ini no ngithi ntano like usho ukuthi ubone nathi nyamazo angivay ngom okay vele athi ezi ngibone nantwana yabo ayingindlini ngitext ngithini manje wena yini lengizwa ngabathi bona bokuprevent athi uzongobani ngithi hayi akubalekanga ukuthi uzongobani athi sengiyazi and ke bingazi ukuthi vele uzokhuluma ngithi manje var atha like being prevent vele ngithi for in because when it's already lesbian and just how for in no atha nje like ngithi ayikho enjalo angarelax sajola I know ngiyaqhubeka futhi njalo lo lokho wena ukinto you understand there's nothing to umuntu understand partner yayikhuluma ezaqhubeka vele slow bastard ukuthi like September 3 years ngekesara ayamtshela ngathi azini for off ayivaya mfethu ngona si like ngikhathele no asiyeke once yabona waba like I feel if into ifuna leyo grand ay kaphela kanjalo ke mfethu yeah since the what you please understand wena no besami namba mfethu na akusilo umuntu lojo la kakhulu yabo into ezongiphetha ngithola akusinto zabi like mina ngibuyethiwa guys into zaboshavula le mina ngibuyethiwa guys ngamane ngihlali ngithanda yeah simple abatshela like yo mina felt to be honest angaze ngahithiwa like umuntu engithola naye mina bafethu shem ngixolela mara
yazi uyabona ne uthanda umuntu ungajoli naye uyayicava la lengisle eshipeli fana nomuntu ohethiwe perfect is uhetha umuntu ongajoli naye thola ukuthi umuntu omthanda and uyababona uyahethiwa phela lapho yo guys uyangithanda yazi nyamazi mbona samba vula ikhondina bile lentwana thina sifuna igama abafethu ne so mina ngikaze ngihezu like ipartner yami umuntu engengajola okay ngathi ulabantu bebenokubhayiza lapho ngijola nabo angiphume yabo mara nje uhethwe like mina ngihethwa nje yo wangamtshela umuntu ukuthi uyamthanda bafethu mina ngihethwa icrush yami azi umncane umuntu ne like bafethu wait Madimbos mina like I want to understand how come icrush yakho you-hater while angayazi ukuthi uyamthanda or kanjani like cause no wait take kanjani I wanna understand ngisondele kancane yeah shumaye okay mina ngilo muntu le ukuthi mina ngingakuncane mina ne ngincane ngivana nawe so mara ngeke ngize ngitshele nginalento leyo ukuthi mina ngine pride mina yo manje uzophela pride amina ngeke abona angeke yabona ngakuncane ngivana nawe mara ngeke ngize ngitshele mangikutshela ngizobana lento leyo ukuthi hayi mina ngeke vele yimi lo sengi like simo awuzama ukuthi man phela manje like ngoba mina ngiyamncane and yena akacavi lezi zinto lezi uziyenza obvious phambi kwami ngithola damn bro shumaye hey the on oh okay I get it now okay yena busy like mabamba bagel and ubuye azofuna like ama advice kuwe ubetha like no like not am advice ukuthi okay abe busy nena bogel maceda azoringa eduze kwami angithi aringe like ngitshele yes I got it tshela nomuntu ukuthi uyamthanda mara mina guys I feel like usimpiya umese yeah tshela umkhitha ngeke okay mina ngiyayisaba rejection bafethu hayi usho thina kudala sareject angikwazi ukushela mina ngiyayisaba rejection bafethu nikina yawo ama-crush ayahethana big time hleli lapho uyacabanga ukuthi yo vele ngizomthola it's like uyarealize like one thing I've noticed sonke masikhuluma ukhuluma lokho uyarealize ukuthi oh lela ngonyenza yeah one thing about ukurealize manje usojwana umuntu ongasamthandi manje ngoba wena push into mara nayi wrong le ukuthi ube ne crush bese ungayitsheli bese lapho ufuna ubhizi uyethekwa tshela umuntu bathi abantu bathi ama-crush mele ahlala ama-crush okay ke mnyeke kazenze into zakhe mara yabona ntwana ukuringela kulento ukuthi i-crush mele ihlezi i-crush khona le crush le ntwana yabona ungaba crush abonke abantu khona le crush le engasuki le crush le ucrush umuntu ka Vele yazi maningi nama-crush alahle ungawabeka wonke ama-crush enhlizweni mara iba khona leyo ukuthi okay umuntu ungamboni njalo ungamboni everyday ne mara the day umbona yavuka-ratings lokuthi mina ngiyamncane lo muntu mara ngeke ngize ngimtshele mangathiwa kwenzakalani mina ngeke ngize ngimtshele le ratings yangihetha mina yabona lewe uthando lethana khona I think abadeserve abanye abantu ukuthi sibatshele ukuthi danko it's not worth it yabona nakhona guys if ever like ubona ukuthi bakhetha kakhulu nemina mangiwani vele ngiyahlala ngiyabona ukuthi yazi no one deserve me ngikwenza mina ngithola bayangihetha manje ukuthi ngiyabuya yabona mangiwani ngiyasho ukuthi yazini ukuthi ngiphile ngiwani ayikho lento umuntu kwenza simbona icheck-in mase umbuza ukuthi awumacala yabona amacala mina ngana amacala ngoba ne-mail best umama kukwambona ne-mail best uthathaphi lo mfana babe wrong lento ya-mail best le kana yakamampela like
No, actually ulona uze nelona right ne question right. Do you guys believe kuma male based, especially like your chick saving like a male based? No. One thing about a male based. Yeah. Never. Yabona ngintshela guys. Mawuno girl onama maid wathwathi nama shenda. Bakwenza isilimo bahleka nawo. Manje sakho wabheka mina. Shenta baba shenta. Like one thing about amantombazane. I think amantombazane athanda ukushatha ukuthi abantu abaso like bayacheata nani. Amantombazane ashaya clean job ngesimba kahle. Unga understand into zama female or male based. Mina ngifuni ngono kahle right une male based but ungabowanga. Angidingi empilweni yami. Ngamele nami ngibe umngane nami angazi ukuthi wenjani mara nami bekhona. Hayi ukuthi ube umuntu wamanje. Siyazi phela yazi uba imeli libele uyamnwaya. Baba ngiyeka Ududuza uweke. What's your take, Vel, when it's come to male based? I mean, yo, I find it. I milk paste, ne? Okay, la milk paste. I mean, I give me nje utoti she. Ngoba ngincane ngoba yo. Like ngeke ngithi utoti ne. Mara ai. Ngokubona kwami mina. Kuye ngaba grade mara kimi ngangiphatha kahle ngoba mina ngeke ngicanye ukumbona mina nale out so. Yabo uthola ukuthi ngimeno simphiwe ngenza EG. Yabona ne. Mina manginosimpiwe ne. Simpiwe vele impintshana ngithola. Obvious ukelwa manje akancane ukuthi yangithola. Ngihlezi nginosimpiwe esikhathini esibhayi ngithola. Uzocabanga ukuthi mina ngiphiwe nosimpiwe kakhulu yabo. So mina like mina mina macala mina bafethi nyancane usimpiwe so ayikho izinto ezoshintsha lapho. Danko. Ayikho into ezoshintsha. Noma ungafika uzohamba ushiye. Ufike futhi uhamba ushiye. So nje Stefano nje yasifanele nje. Hey, I leza mama man zero nga. Ay zero. Man umuntu akutshela ngiyomvakashela. Thina namhlanje ibrayi. Ay brayi kanti brayi. Nande kai mina ngihlela baya vele bangijuthile. They be offline 4 hours. Alapho ke kunqumbede ke. Akusenanda. You understand? I understand our male based asizeke bafethu man. No, zero. Nice. Zero. Lebele wazi ukuthi baby ne ngizohlezi kunesikhathi sakho. Noma ungabhora kanje ngitext. Ungatext nje le yato le yanje. Ngoba uzokubiza athi ngiwani ibhorekile kuyabanda. Wara mara male based. No man. No man. Wrong with our male based. Shaful. Akukho ngingawusho nginai kodwa nje omachita sewashilo ukuthi tengayisho nje ukuthi amasipho nje kuphela. Amasipho. Mina bese ngishilo bafethu zero lapho. Faka zero mina. Hayi baba mina ngithi vele ingasi like kanjani nami ne best kwenzakalani sithu wena best lapho siyini sisethela Mina I rather be the male based. I rather be the male based. Yeah, ngibe best friend yakho. And then mina ngiya understand. Ayifana nami mntanami. Mawukhala wazi ngizokududuza kamnandi. Baba ngeke uthi ukeli ngowami une best manje umsebenzi omngwani manje. Mina ngenzeni mina? La bafethu le yazi. Okay, bafethu ukubuza ne. Nina nithi nina ngifuna ukuba ama male based. Ingoni Okay, kuwe ne. Mara nina nifuna bokele babe nama male based. Hayi. Because mntwana one thing about when uyazicaba ukuthi uactor kanjani ngi-male based yakho. So icabanga umunye umuntu se-actor the way actor ngakhona ukuthi as best yakhe. Wait, what do you mean Sakoma? Uthi ulona uskara uyazi ukuthi uactor kanjani? Uactor kanjani? Mina bafethu ne. Sure. Ngisengizokhuluma nje ukuthi yini engicabangayo. Yini engicabangayo about the situation. Mina ibest yami lebe ekhela. It's not ukuthi umuntu ongakujulukisa kanjani. But icabange mina if ugirl mina ngangenza ibest yakhe. Amina yazi meat. Yeah. Mina yo
mina umjida wakhe ngamenza imeat hayi ngayigrate nina like bafethu nina anifuna amajida noma uwe Noma utsho umuntu wami wena one thing about yabona la emhlabeni kaJesu Ustoked lo ayikho into efeba njenge-lesbian Yeah, vele amajida angcono ama-lesbian ifebe ngitshela mina ama-lesbian anenhliziyo encane ngikutshele anesikhwele ngabantu bawo yeah anesikhwele uma nibona umuntu obenenecheka kusaca kuthiwa abantu awenzani bayenzani hayiwa baba yini ufika lento leyo ukuthi phela mina konje ngijeri sinezinto ezifana sinenkomo you understand inkomo lezo kwapichana mos yacabanga ngiringele phezulu kwale ama-male based nami ezugeni nje yangithola mina angibhilivele ukuthi uChermela azabe ne-male based mina like no like phela obviously ma umuntu wami kawo uyichomi yami uyi-best friend yami yangithola obviously thina abogeli kawo thina sincanywa like sincanya kakhulu sincanya ukuzenza mani like sincanya ukubana lento lokuthi man ngiyimi yangithola ngiyimi so yabona indawo zama akekho ugeli angeke azobe busy ne-male based yakhe akekho siyabonga simphela angeke meetup ama-meetup cabanga ukuthi uyifunda ama-meetup ane-male based akho yini le uzothini masokuthi babayi no yabangani kanjani babayi obazofuna ukuthi waza babe waza hayi mina guys mina umuntu angangenza i-best yakhe Westernized the umngane wami umuntu wami once ngathola omunye umngane hayi man idlalento man iphele uzofanayo uvuka ayidliwe lento so nawe le ngoba nomacala omjida uyileso expect ukuthi akushaya no okay uyabona nangizokuyiphendula le understand mina I have a friend like my friend like umjida akaze guys but is a male based mina nginayo umngane wami nangu uhleli la emnyango nangu asishaye lesi nangu mbuzi asishaye lesi hayi i-best yakho ezi-lesbian nomjida ikutshela ukuthi hayi sesinokuthiwana mngane uhlelele yeah shem Mthatha njengomjida kawo. danko fede angangithi shoba phela abanganyakhunda imebhesta nami mina umacala wami bese nasontshontsa kuthana siserumini sodla bafethu hamba nase-eshman lento yemebhesta yeko nje la yebo mara thina ezama-lesbian igleno ungancane itshura kaba nemebhesta ayikho akudlela utshela umbuzo-ke bafethu no yabona uyambona uyamuza umbuzo for everyone ayikho in the grand would you rather date ugirl like ngicela ukuyuza lelo gama but hayi ukuthi ugirl uzoba yilento like ugirl oyislim mamela would you rather date ugirl oyislima owazi ukuthi let's say njengoba usuka la ku-podcast mawusuka no need ukuthi umtext ukuthi uba uyazi ukuthi uyomthola kupho uhleli ukwenzani or date ugirl obhizi hayi mina nsakho ngicela uphendule ncamane ngithole nogelo isilima ngizosikhulisela yena ncamane ngithole nogelo that's why lo busy bayamudla nsakho uyaphela lo isilima enzani akapheli ngiyasebenza kahle hayi baba angeke nje ngifuna ugelo wesilima yazi nje mangathi ithi naye uthi fashion phela ohlakaniphile manje uyabona ukuthi hayi phela inkinga yalo hlakaniphile nanoma uhleli mina ucabanga ukuthi khona manje uva man ukubi wenza noba sola ubhizi nonasi lapha yabahle kana wena unirara date Ngiyasithanda igilo isilima. yabona mina bafezi islima ngiyanisukisela mina ngifuna hayi ngifuna ukudla mina ukudla ngisuthe ngisuke ngimunye nje okay nothi ngimbuze-ke okay nina nithi nincamela abogeli abayilima nani
kunalabo girl laba badliwa espire nina guys like yabona awaza ngitshela into ukuthi thina the more sikhula sifuna ukuthi umuntu azibonakalise ukuthi nami ngikhona uNkulunkulu bafethu kahle kahle iqiniso manje libe lihle wadalela ukuthi amadoda abe nabafazi abaningi because you know why amantombazane maningi udlula abafana ne uNkulunkulu wadala ukuthi amadoda abe nabafazi abaningi and try to compare yourself with indoda iyadla wena uyadliwa unomehluko omkhulu mele mawenza into think uyadliwa mina uri day to day lodliwa nama ngeke suka mara thini ngitshele guys uthi uma uthi uyambheka lapha phambili uvika Sana nomphakathi lapho phandle mani mina ngincane lento leyo ukuthi nina nifike nithi animncane ugele odliwa mara nani niyadla like niyadla wena lento leyo yenza ukuthi uyangithola kumele sidle baba mangibona no mina mafikile kwami ugene hayi except wena ngiyakhansela mafikile ugele uyangithola ukwami ufikile like uhleli like uyangithola mina sorry neighbor fethu ne mara mina ne moze kimi I mina nyakudla ngiyengikufihle ngiyakuhlaba and futhi ngiyazi ukuthi uzobuya futhi Saturday ngihlabe futhi angithola okay niyazi mara guys niyazi ukuthi most abantwana ababloma ezindlini like abo mama's girl laba bahlezi nje babhekane nama TV nama khabethe ngithola umuntu useka pregnant mina ngibhizi estradeni ngisase ijiji ka uyayicava la ngizona ukuthi bakho yekela lo pregnant no ngiyasho ukuthi like yabona ukuthi sometimes abogela abayilima umuntu like uthule ngoba uyacava ukuthi uyenzani mara wena ungathi ngicabanga nje sengiyimi yotshwana simphu uyazi na simphu soya uvuthiwe kokuqala uyazi ukuthi into right into enjani uzothi mangithi ngicorrect no ufuna lo uzothi mangithi mangithi yenza so athi yebo manje ucaza ukuthi umuntu ohlakaniphile hayi phela ungitshela lento le yini lento le noma like ayabona into engishoyo khomba yini lento wrong and nathi nebafethu anisithathe njengabafana no into engishoyo mame ingasikhomi nathi singasibheke emehle nakukhona nathi vele nithi iphezwale point akathandi le angeke mina obviously mina ngigeme strat angizwa noma ngiringa ka uyangithola ukuthi like mina mangiringa ngithola like iskasi ngoba ngihlezi ngiva iskazi uthola ugelwa sendlini umuntu okay ukhuluma like language yakhe amaphela angafaki uyangithola uyaqaba kanjani ngithola okay uthola ugelwa njalo mara kawo angeke noma ungayaphi ugelo hlala endlini kawo vele ugelo vele ungozi hayi ungozi So I have a question, guys. Ayihlale endlini eyami ngangithola endlini manje I have a question, guys. busy hamba le movie uNkulunkulu abe nalabo gera abahleli Mbonile uplo kisses for labo gera abahlala endlini okay sharp uyamusi mthandi uthini uthi mina akada date umntana obloma endlini than umuntu obhizi strat kusho bani ukuthi wonke umuntu ogcwala istrata uyadlula I think le question le ukuthi would you rather date umuntu obloma endlini ukuthi yile question le bengiyibuza before ngisuka ngathi date slim would you rather date slim or ugelo busy okay it's uphume jimini uvele uyokube straight lonto uvela uzothi enye into wrong amantombazane ukuthi mawuhlale ejimini mele ubike baby lo hlakaniphile baby ngejimini adlule complex angakubona la bana
laba kumele fona nasi yona sifana bona yo besithi nini yabona nina laba bavuthiyo man nivuthiwe kakhulu nize nazi ntwana ngezindlela nisho ukuthi like when noma nijola umuntu omncane like kunawo something hayi lapho Okay, I have a question because I have a question for all of you guys because it seems like you are very protective. Gucci, no male bestie, no this, no that, ne? So it means do lesbian have a matresam or Guinea is like it's like a far-fetched thing? I think some do have. I would like it to some guys. Just that not no girl one, but no girl in China also. But it was some or for some definitely. I know. Yes. As well as some group. masa kuna nathi nabe groupini sikhona kuna let's say same time like we are not getting shakela mshintshane shawa wadipike mangakali kamnandi mina ngayizami come taste guys and go come to think of it mina ngeke ngayishaya itrisam guys kuyi final yazi mawubhala final uzoyithola ntwana mawubhala final ya ku matric niyahlanganisa ngahlanganisa mina nabangani bami sihlanganisa emkhukhwini kabhudwanga besenzana yona noma kuyifinal uya 100 cabanga ustadisha usukona some guys definitely the one ongakaza izama abona mina bafethu leni ringayo okay but if you are trisama then wona umelusi amina ngeke ngiyenze ka mina ngeke ngivuma umuntu adlugeli wami phambi kwami noma kuthiwani kawo mina ngeke mina if I saw I'm straight I don't care naba nawe bakuze sala uyoyidla nalo phambili sepitori ngabothanda nami shemiti maybe ngithi a sensitive question okangaka kuwe so ungam-advise uthini kumuntu ongakaphumi ebazalini bakho rosasaba ukuphuma. That's a good question. Amtshela umzali ukuthi mina ngiso. That's a yo hayi bafethi yabona leyo part it's hard. That's why sometimes abanye abazali abakwazi accept leyo ngakhona because like abanye abazali bayabona ukuthi uyarealize ukuthi umntwana wami akafani namanye amantombazane somehow yangithola but at the end if wena unesibini uyabulala uyaphilisa yes ngangithola like vaye kuma already wakhe ngithola or retire or bani lo hlala naye like uzithembe nawe mfethu like nase ku community yakho lapho lo makhona ngithola ufika uringe like mfethu ungasabi like right nathi besaba saqala ngithola mara ngithola no ngithola samadoda sinsizwe yeah so must introduce a new show sambe nomuntu abamcavayo kubo nomuntu osafuna ukuzikhipha yabo siye kubo ayozithula ukuthi yena uyini. No, it's okay if ever you guys want me to but if whatever lesiyenza manje is growing yabo or sibana guest I got you I think okay lo muntu lona let's say kunomuntu ku closet ne maybe she's a lesbian she's either being bougie or feminine one or something ne you can bring her to the show nimbuza like
I'm still comfortable around you guys. If ever you want me to document Ilona, to story, as like an end of TZ, you want these things to be we should out open there. another channel underlay. Nah, it's okay. Mina ngithi wrong lento bathi bayimhlabela imbuzi ngodisi imbuzi emnyama abanye abazali bacanga ukuthi lento lena ayikho nje ifashion uzoba right ningawari khamba kwesikhathi kanti no sengizinikele mina yabona mina ngiqale ngithi I mean one thing for sure. Wait, Matimples, abazi kini ukuthi okay mina ngithi kwazi umuntu engiclose naye mamncane wami like uyacaba mara naye usasenalento leyo ukuthi uzokhula like uzophuma la akusinte esikhathi eside esikhashana uzophuma abona namanje babonile ishow yethu le yasekuqaleni bathini wena sikise emakhaya dizemba nje siyana emakhaya sokuhlabela imbuzi emnyama ngiyakutshela nathi bathi sokubeka imbuzi emnyama la sikufaka emfuleni so ngekhanda uzophuma wonke la batshela ukuthi kudala kwasimoni la azophuma ngithi niyabona umama wami akafuni umama mangiqala ngithi mama now when time goes she'll understand. Mele bana sinabazali bethu mara yabona one thing about wena khuluma bazo adjust enye into umzali ungafuni ukuthi umntwana abe lento ayiyo ileader kwezinye izinto umntwana angacabanga ukuzibulala for ukuthi mama yakhe akafuni ukuthi ngibe ile gay moy gay hayi wena bazothi ngicabanga ukuthi umntwana une future emuva yeka umntwana lento afuna kuba yini. You will never know ukuthi uzokuphanda umntwana. Thandi umzali wakho ufana futhi basokubiza ukuthi ufika uringela ile kumama wakho umama wakho afika athi ngaba yini nje amadlozi la ekhaya thini uNkulunkulu ini like angikwazi nokuqhubeka ngimtshela ukuthi khambani kenzakalani. Mina the time I was coming out guys obvious being islender coming from a primary it's being islender ngene high school ngiyaqala ngiyakina umkhaba uyavela baqala bathi ngimithi that's why ngizenza isitaba babuze umuphi lo mntana ukuphi somlanda abazali kabazali bethu nje people should learn with focus and no I think that's why there's the Boba Study Foundation. They teach like especially like abazali if you guys can check my videos kuna la ngiye ku safe house yabo somewhere ngali Mohamba Street yangani so that's where abantwana babakhikhile out especially like females, let's say maybe umuntu trans but umuntu esifazana kanjani there's like a safe house where like mawufike khona like wenza yonke into washa amadishi lepheka and what not until they take your parents to counseling ukuthi bakhona uku understand ukuthi lo muntu uziya kanje. You understand? So that's why kuna foundation njengabo le Boba Study Foundation. I even went there, I shot with them Yeah. So I think if kuna like nini bebazela elders land bafundisa abazali nabokhokho that these things equal these things exist. So I think even your mom, if ever she can, just that you can't tell her hey kune proclamations ngale, but like I think if she can go there, she can find abantu abadala aba explain these things like very well, so it can sink in her head which okay now I understand which this thing is not like you are cursed. You understand it the way using a call. I don't know. Okay, you can tell this. Bafethu boss weekend last week sibuyile futhi nezinye ishisayo and azipheleli la sazoba khona. Don't forget to like, subscribe and press that notification bell. Peace, we are out. Danko.